Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong Habaya Keren bat kilat patai Kubor mentaka sengi ke Henry Terik ujemang arajar arpulai halor ke jingja syak siat yap uwai driver truk kit masih ha ke senong mausun ulaong bana kaliang ki pulit kidang penong ye ke jing tok kit bad kini ki sengi unsalum ye ke jing yalang katkum ki jing tip ki balayo malu malan ki pulit na kaliang bak Preston ulaong imat na kadau ke jing ya jong ke truk klem sange kala penlong ye ki sipai BSF pan senret kuli Henry ye ki jing tip ke bakham bania pan andang hab ban up na katenat pulit Abi katu ke jingjia kalong ka ba sosi ka ba neu BSF ya siat ku we ka ba e mat kia kit ke buffalo ne ko te mentang ya ha ya ka investigation ki kita ya le ke investigation atau kini kita sini sa belum sa ngai ka penting kami dapat siap nomor mentaka investigation ka ya kalau di melakukan umus saya kita perlu tumput nga imat kalong naman nga batatip bahang atin legwa yung kali kuat na kali ang resmi kalong imat kiya jam sampai kalong harap titin lewat lah kata ngama hadap ini yo ikat di investigation report kepala umno kini kendiat sini kuno BSF sadu berdar siap di motion tengah ya pihak isya kam jung BSF kadiban long sati dan rei hak ni ka jington hak kadika smuggling kata long ka jurisdiction juki long nomor beli don kadika maki ruki don ka network segi kerja intelijen tu ka don mataru dan rei kata kamu ingam not pada komentar ni di syahadu komdai yang aktif report kali yang jung USP dan uning mun kajur pa kajing khay itu sabang dai sujo ko plan iya kata ngamnang manong namar ba nga imat kadon dalam gupta umnu bau BSF untip daseba kataka kali bakit tagi boflo telese kadon ni intelligence report ka bakiro idon ki informal se ki bagay din ray hadu ban ong ban siat yo brio matrai kata kale ka ba sutra at kolong pasusi